Oke. Muammar, ini sudah seri yang keberapa kamu ikuti perlombaan ini? 4 ya, Masya Allah. Yang tahun lalu peringkat 3 ya kamu ya? Kalau tidak silap saya. Ya, ya. Ini harus lebih baik dari tahun lalu ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Oke, kita mulai sama kami Muammar ya. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Soal kedua. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
Soal ketiga. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول خير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Adzim. Tuntas, mulus, 3 soal. Gimana Pak Ustadz Yuni Maha komentarnya? Ya, alhamdulillah cukup tenang, bagus bacaannya. Cuma ada beberapa yang perlu diperbaiki dan salah satunya idgham ma'al gunnah. Di bawah tadi ada walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan. Jauh tadi kurang sempurna idgham ma'al gunnah. Kemudian selanjutnya di ayat yang sama nanti coba dilihat balik Qurannya. Tadi dibaca fa in kharajna fala junaha alaikum. Nah tadi ada 2 harokat. Tidak ada harokatnya, tidak ada ini ya, tidak ada panjang. Fa in kharajna fala junaha alaikum. Kemudian pada soal yang kedua tadi ada mengulang pada kalimat fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha. Diulang dari ba'da mautiha wa batha fiha. Seharusnya mengulang dari fa ahya bihil arda ba'da fa ahya ya. Perlu diperbaiki lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya Pak Ustadz Raffi Munir gimana? Ya, alhamdulillah ketiganya mulus, tenang. Dia ada catatan seperti disampaikan oleh Ustaz Yuni tadi. Idgham bi gunnahnya itu ditambah lagi, maksudnya disempurnakan. Seperti soal pertama, raghadaw wa dakhulul baba kan? Bihaitsu syi'tum raghadaw wa dakhulul baba ya. Ditambah ra tadi agak kurang sempurna. Raghadaw wa dakhulul bab sempurnakan. Mat wajib coba diseimbangkan. Tadi ada satu yang enggak seimbang, muadalah dengan yang lain seperti wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in. Ma'innya itu mat wajib. Samanya udah betul kan? Minas samaa'i min ma'in. Seharusnya dia seragam ya. Mat wajib mutasil itu. Baru mengulang tadi juga dihindari di ba'da mautiha, jangan di situ ya. Mundur sedikit fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian mat tadi fa kharajna seharusnya dibaca pendek, dibaca panjang, tidak suatu kesalahan. Baik ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Muammar ZA dari SMP Islam Terpadu Mukjizatul Quran.